Assalamu alaikum. Engel am Islam. Wer ass een Engel? Den Engel Gabriel oder Jibril huet dem Prophet Mohammed wieder vun Allah bruecht. Do finden mir en och de Botschafterengel. Et ginn awer nach aner Engelen, am Koran kann en doriwer lesen. All Mënsch huet zwee Engelen, die hier begleden. Die zwee Engele merken sich, wer de mëcht, a schreiwen sich gut a Beisachen op, déi all Mënsch an segem Liewe gemat huet. Dofir ginn die Engel Schreifengele genannt. Et ginn nach ganz viel aner Engelen. Et gëtt zum Beispiel auch en Engel, den de Mënsche bei hirem Doud hëlleft. Hier bringt hinnen den Doud, an dofir gëtt hi en Doudesengel genannt. Engelen kann hi net gesinn, mir wëssen awer, dat se do sinn. D'Engele si vun Allah erschaft ginn, genauso wie d'Mënschen. Sie gehorchen Allah a si seng Diener an hëlfen him fir dats alles sein Gang goe kann. Wann d'Sonn opgeht an ënner geht, wann d'Wolke kommen a ginn, wann de Reen fällt, Planze wussen, a ganz viel aner Sache passeieren, da wisse mir, dat huet alles Allah erschaaf oder gemat, an hier mecht mat de wat hier wëll. Et geschiet neicht oni dats Allah dat wëll. Allah huet d'Engel erschaaf, déi 100% follechen, wann hin appes wëll. Sie suergen dofir, dats alles so geht, wiei Allah wëll. Dofir si seg gehorsam Dinger. Allah will, dass d'Leit nimmen hien ubierden a Gutes an hirem Liewe mache sollen. Dofir huet hien den Engel Gabriel zum Prophet Mohammed geschickt. Den Engel Gabriel huet dem Prophet Mohammed gesot, wat Allah vun de Mënsche will. Dat ass d'Aufgab vum Engel. Allah huet iwwer d'Engelen zu viele Prophete geschwart. Doriwer kann ihn am Koran lesen, wo je Geschichte vun de Propheten Adam, Noah, Moses, Abraham a viel aner Propheten rëmpfend. Sie hun alle Goeten de Mënschen dat selwecht gesot. Und Allah allein soll dir glewen, nëmmen zu Allah soll dir bierden, an nëmme Gutes soll dir machen. Assalamu alaikum, Friede sief mat dir.